Gobang jegat ko aing ah. Non maksud siang ngalang ajaran aing. Masalah jakar sia iya wilayah aing kumaha aing. Nangtang sia. Ah, siapa takut? Woi. Hari udah ngoblok dah. Wah, naik bos minggu. Jailan dah. Terus bet, minang hendak. Aduh, bet, aduh. Naon siapa beban belebet? Beruang bos. Mana ayah beruang di lembur? Bener. Bohong tuh belebet. Sahan napak bunduk aing ya? Anjing beruang. Bos. Udang bos. Ibang bos. Wah, kabur dah. Goblok, reka raro cek wae iki can daratan kene wae. Si Ucup, si Mail kepriben nyong. Oi, Sim. Wah, goblok sia, wae iki karep datang sia, niat gawe ngojek iki sia. Sorry Sim, aing kabarangan euy. Mantak molor tong beting-beting teuing ge. Si mah kos kalong teh molor jam 2 can molor. Sim, ngapura. Dia mana kancina? Yo. Urus yang ngojek si menang loba, Oh. sekor kaing. Iya deh si Ucup goblok, wae iki can datang kene wae awal luy bisa. Ucup molor kene tuh di situ. Gendeng. Yo, nanti. Ayo. Nah, si goblok adul wae iki kerap datang. Assalamualaikum, Kang Sim. Waalaikumsalam. Jambar ayo, si niat gawe tuh si, niat ngojek tuh si daeng. Goblok wae iki kerap datang. Udah, cuma terasa 1 menit tuh, Kang Sim. Alasan pae sia. Lah si malah diuk goblok. Ayo ngojek. Oh, mana sih? Goblok, kuncina tuh diuk napel. Wah, lu pisan. Kade mau galu-galan mau motorna. Siap, Bos. Nyawa galau motorna nyaam. Ya, Bos ya. Yuk, malam. Ah, lumayan aing 2 motor ke jalan ya. Ya tinggal hiji deui ya goblok si tangkura Ucup. Wae aki can datang kene wae ngawali pisan. DSP 3 wae goblok. Niat gawe teh sih. Lah, Aisyah kunaon go bang? Lumpatan gitu, pas udah bagong. Gobang dah udak si Otong, Kang. Oh, si Otong si Rotong, pintau bulat. Mending siang guys jemput dia aing dihandap ya ibu. Mualaman ya aing matendang. Aduh, ripuh para peki aduh. Ya pucur jalan apa pucur ontas sih ya. Goblok ngaripukeun. Sim, kan si Gobang tuh sia. Oh, sana si Gopang. Ah, si Gopang ada pernah ayo. Ah, sok cokot. Aduh, ampura tong, ampura. Ampura. Ampun. Goblok. Garandeng cara gelut mah di ditu totong di maing. Ayo mau berangkat ka ditu. Goblok garandeng. Ampun.